odgovornost. 2200. Znači, evo ti ovako. Prebroj ovdje da ljudi vidi, evo ti ono 50 sam ti dao kapare i prebroj ti. Da vidi ljudi to. Što snimiš imeni? Ne treba, ajde. Jel tako? Neke halal. Sve najbolje vidimo se. Neke halal. Ja, naravno, s halalom, jer sve. Jesi vidjeti? Dobra boja. Dobro, dobro. Sve najbolje vidimo se. Ajde sad Vidimo se, ajde. Ako Bog da dođite neki halal. Evo, Da se to. gdje ćemo i to? Može vam, jel? Tamo. Assalamu alaikum, ispred udruženja Dijaspora Grac, Sadake Dijaspora Grac. Mi se nalazimo u selu Hrnčići, opština Bratunac, kod porodice Ramić Esma. Ramić Esma je Kojoj samohrana majka. Jeste, Troje koju maloljetne uručimo djece. kravu. Danas smo tu da uručimo kravu za koju je novac donirao i kompletnu akciju naš brat iz Švedske, da ga Allah ovim putem nagradi. Da malo olakšamo porodici i da učinimo malo život lakšim. Jer samohrana je majka sa troje djece. To je malo ima. Baš ja mislim da smo je uručili u prave ruke, da djeca su mala, da imaju mlijeka, a ovaj put ćemo reći, Esma, moraš da znaš da kravu ne smiješ prodati, a ako ti treba opet, ne daj Bože da ti zatreba nešto, obrati se meni, ovi su ljudi spremni opet da pomognu. Uglavnom, oni su tako rekli. U slučaju da nestane za hire, kravi sjene, a Jeste im nešto i vama, uglavnom opet obrati se, ti imaš moj broj, čućemo se i nije problem što god treba tu. Hvala ovim ljudima u ime moje i nekim dragi Allah dan je sve najbolje. Ja isto da ovim putem pozovemo sve ostale ljude koje imaju i hoće pomoći. Da ovakvim ljudima pomogu. Nažalost, ovakvih slučajeva i previše i Yes. ako možete sve studente naše koji se tamo nalaze, naše džematlije, da se odazovu, naše akcije traju konstantno, da vas Allah nagradi sve i to je to. Yes. I zapali se interesno. Zahvaljujem se svim ovim ljudima koji su mi pomogli. Ja. Sine, evo ti podaj sjeki, ili sjeka ili braco što je u školi. A taj najstariji ima još jednu grupu. Gdje? Zovi ga se. Dalje ovako. Daj ti čokolade. Super, kad naučite još ćete dobiti po 50 maraka ako Bog da. To podijelite vas dvoje. A tebe ovo. Evo vam po čokolada. Super, kad naučite i opet će doći i dobit ćete još para ako Bog da. Evo vidite.